हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मचांग यूट्यूब ETC ब्लॉग चैनल। तो फिर देखिए, आज हम लोग ये जो Redmi Note 8 है, इसका कुछ प्रॉब्लम इशू दिखाई दे रहा है जो नेटवर्क का है। ठीक है, यहाँ पर सिम लगाने के बाद भी यहाँ पर इमरजेंसी कॉल यानी कि कभी कभी नो सर्विस आता है और कभी कभी हाफ नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे आप लोग मेरे चैनल की तरफ से बने रहे और देखिए। ठीक है, इनका जतन हामबाय आंनि जे चैनलनि बिसिंगतै अमखाय कायसा Redmi Note 8 गायमो एकदम इको नेटवर्क मान्या मो नेटवर्क प्रॉब्लम बनि नेटवर्क एसे प्रॉब्लम बा अब तक खुल गया बदे सैमिया अमो सिम लाग फानसे और नोंनोगै मानखना जे टावर और क्रॉस फनगो यांके इमरजेंसी बा नो सर्विस अनेक समय के बाजाराव अंखाय नोंनोगै मानखना इमरजेंसी अनेक समय बाजाराव को अंखाय मा एक दान्दा दुइ दान्दा फायो नगो थांगाखै एकदम न जिरुं थांगो ककु सैमिया गफियाबा मता प्रॉब्लम आं प्रॉब्लम ताबो आं को नों बसखांगो आं मो ओपन खाये बैग ओपन खाये बन मदरबोर्ड चेक खायनै RC चेक खायनै बन जे लाइनिंग अब ठीक दतंग पूरा नो ट्रैकिंग चेक खायमन यागलो अमो नायनाय जोंनाय फार्स्ट कुनो ताखायदि फार्स्ट जेटा लाइन दंमोन जेटा TWR नि जे IC दंमोन इकोनो नुइमान खाना OIC फेबा मोबाइल ठीक मतन कैमरा कैप्चर खायन बाङै और सब फेसिलिटी के रहन बेकाम के फंगमाया और जे IC OIC ताव चेक खायनै आं चेक खायनै इनके ताबुक जे ओ इंटरनेट दंमोन ताबुक जेटा चेक खायनै अब जे ताबुक सकानि जे मेन लाइन दंमोन और सेकेंड नि वो चेक खायो डायरेक्ट ताबुक डायरेक्ट नि बाय जे बनि गानानि जे कैसा लाइन दंमोन जेटा जे TWR नि जे लाइन दंमोन और TWR नि लाइन ना ताबुक चेक खायनै नगे माखना और लाइन ठीक नो रीडिंग पॉइंट सु खायो और लाइन माने दंगो mon ठीक दंगो लाइन ताबु थांनाय सम पावर सप्लाई जेटा पावर आसी चेक खायमानि यागला जोंनि माननाय जे मो लाइन बुसु जरते सही जाय सी ठीक दतंग अमो चेक खायो पावर आसी वोल्टेज चेक खायन थांनि दं ताबो नोंना 1.22 55.1 दंगो 55.1 अमो टोटली नो ठीक नो आसेबो ठीक नो सप्लाई मानि दंगो ताव थांनाय सम 4G जेटा 4G नेटवर्क IC आलदा दंगो जेटा 2G दंगो WTR जेटा 2G नेटवर्क IC ताव सम चेक खायने 4G नेटवर्क IC इकोन IC दे अमोखाय 4G नेटवर्क IC इनके 4G नेटवर्क IC ताव सम आं मल्टीमीटर साइड जगह आं चेक खायने 4G नेटवर्क IC बिथिङो बो ओके रीडिंग शो खाय दङ नोंनि मानखनो रीडिंग टोटली नो ओके 4G नेटवर्क IC ओके एरो किसा मिसिंग जे दङनि अबोखे जे 2G नेटवर्क नि बिसिंगो 4G सिमिंग नेटवर्क मामानि बाय सेट आसय काम के वो खायमिया सेक्शन नि विभिन्न रकम IC ते विभिन्न रकम को लाइन दङ सप्लाई दङ गांकाय 2G नेटवर्क आइसा बायबो नेट चालगैमे नों फोन चालगै मांगला स्मार्टफोन नि बाङै विशेषकै 4G नेटवर्क IC नि बाङै नों
kaham kai chala manglak obo jeta kicha kolak khinung mane among khaini ni ka 4G network IC omo check khai ka omo reading thik su khayo omo khatuni CPU tai RAM oro kaini CPU RAM dalogjak kai yang side kana nugi man kana among kai 2G network IC ঠিক আছে mo 2G network IC je ang yak baita angoli mo 2G network IC kai bo jeta line checking khaimani yaglo ang nugi man karo line totally thik tongo chudu crack ong kisa crack ong mani je reading show khaipro oro voltage isa kom phuno o jagao oro je 2G network IC jeta WTR network IC hino ba IFFC bu hino mono o IC no kai omo oro ni je line tongmani omo je main antenna omo ko nugi man khana antenna kaisa omo kuchung khai iko nugi man khana o antenna simi yang jora line আছে কামকে মাইনা ফুল লাইন মায়া হাইনবাঙে নেটওয়ার্ক অনেক সময় নো সার্ভিস ইমার্জেন্সি থংবা হাফ মানো ফিয়াবা হাইনবাঙে তাব খাঙ্কাই ফুল নেটওয়ার্ক नि बाङै जों ताम खायनाय को ओ जागाव कासे जाम्पार जाक फियाबा ओ जाम्पार बै ओ जाम्पार ते कासे जेते केरेक माने ओ केरेक न जों जाम्पार इन खायदने नकाय बनिया गरो खाय नेटवर्क चेक खाय का सायमाने बसक टरमान मान्या फियाबा बनसला सकां जेकुनु IC change khayan sakang line no check khayan nango jekunu smartphone no tama smartphone tam keypad nong thang line check khadi direct IC o yak rakhang kai phone anko IC change khayan nangnai te IC asuk khomta tongla IC ni temperature komi thangnai bujika ka jekunu line check khaymani yagolo tarpor IC change khajing nang ka change khajing yang ka lining baino jeta kera jokmani obo thik khaymano internal totally no check khayna de baksa borok internet rok check khaya oino lining check khaya no direct achi change khare phiaba oma haya system total system ka lining check khayna nangai borok track ong ka borok tamo short ong ka defaults bo jaga omo check khayna nango boniya golo chen last to se last ni je work tamone or sing achi change khaya bujika ka ang ta goro je or je first to se khabro jeta voltage kom su khay mane o kom su ang to buk tam khane jumper khai bon voltage na te isa kabang khe bari nai bari man ya golo changnai network full fill madaman manya nasib jumper o je networking je line tongmani obo oro diet ni swing naka yang side jeta diet remove pongmani jeta remove pongoi crack pongmani o crack ang oro jumper khaika jumper khain pore tabuk check khani yagolo saimanai network madaman manya maya khecheng o IC na ma fatai ne 2G network IC na ma fatai khe already tai jumper khain nangya totally no network full network mannai phiaba mata buk line main bangai jumper khaijang mani se nugi makna jumper khaimani line boro busu gorate jumper khaijakka fitting kai ka sim insert khainai Jio kaise Airtel kaise insert khai check khainai price change khainai ma change khainai nugi man khana friend dok tabuk full tower network phaijak nongni khana Jio kaise Airtel sim bodo Jio no Airtel khaijak ba Airtel ni Jio khaijak tab khen pura nugi man khana pura full tower kana sigdi full tower nongni man khana ka Jio 4G te kaisa bukho Jio 4G tab khe total no full tower makha thajing porokai jeta chung check khai prokai aprokai zero ba emergency no service ama hinung jak tongo tab totally no full tower manka no nugui man kana full tower ko nugui man kana
Oro sudu jumper sim khai rekha line checking khai jeta line track ongani o track no ang jumper khai rekha jumper khai yagulo tab network totally no full so khai tongo